gando IFDG le général de l'axe ene konno yirɗa fi ɓe fulɓe wonɓe dogugol ɓawo Mamadi Doumbouya malgré ko waɗi kom fof fulɓe ɓen dekkuyoyri ko laamu konno yiwɗa fi ɓen konno woni yewtere ma fi ɓen ɓe wonɓe wadde ɗum ɗon wasi ɓe ɗaɓɓi paanije ɓe sodoyi paanije ɓe addi ɓe joƴƴini ɓe ñaami ha ɓe haari ɓe tuta e ɗen paanije ɗon ɓe yaha ɓe ƴetta ɓe mara ñande o ñande ɓe yaha ɓe ƴetta ɗum ɓe ittira koɗe na goɗɗo woni ɓe wadde ɓe waɗi hoore maɓɓe no woodi fewndo ɗo si tawno ɓen no marno hakkil ko adna on fewndi ɗo na ha ɓe yewte ko woni feƴƴude kon kamɓe tigi ɓe yiyani hoore maɓɓe jonna ma ɗo joni exemple wano ɓe innati o Ousmane Nieli honto woni goɗɗo anda ko hombo wonno yennude fulɓe ɓen ko hombo wonno yennude so heɓa ko ñaama IFDG na mo jogino garde na no yewtiri ɓawo makko na o sikkude o gayni on tan ɗon gonga fewndo ko fewndiɗo honto woni goɗɗo anda ko hombo woni wullude fi makko fulɓe ɓen awa mon frère ɓe wonɓe kellande Mamadi Doumbouya wasi ɓe tuuti ɓe ñaamiti wonɓe tuutude ñaamita ayi ɗo hande ɓe mawɓe labbe ɗo ɓe tongane e juulirde wallahi ɓiɗɗo goɗɗo ware bajjo ware ɓe ronka joɗade ɓe waɗa reniyo butiku goɗɗo bonne ɓe ronka joɗade waɗa reniyo cadre ɓe fulɓe fof jooɗo wona contre leñol mum ɓe ronka joɗade ɓe waɗa reniyo moko ba goto ara inna labe kon wondi e jamfa moko ba ɓe capanɗe jeeɗɗo Fuuta Jallo jooɗo inna kamɓe on no yahi Fuuta Jallo on no yahi iwdi Fuuta Jallo on no yahi région Fuuta Jallo on fof ɓe sanctionne mo ɓe inna on nattaka juulirde ɓen ɗon ko mbo waɗi ko ɓen mawɓe waɗi ka ko hoore maɓɓe waɗi hoore maɓɓe ɓe waɗi mon frère en ko mari komo wolana ɓen ɗon fuɗɗi e Ousmane Diawara e Bawuri e Ba Ousmane e Moutar Diallo e koye blogueur e won koye arde ɗo sonka ɓe fof maɓɓe ɓe mutay si ñande Mamadi Doumbouya gañi ɗuma makko on wo ɓe wawi Ousmane Nieli par ce que fewno koɓe won ɗo ni Mamadi Doumbouya yiɗaɓa dey kaɓe jooɗi ɗo Mamadi Doumbouya yiɗaɓe Doumbouya no andi ɓe woni ɗon kon na sincérité c'est parce que ɓe andi ɓe heɓde ko ɓe ñaama ɓe ɗaɓɓa woni ko ɓe ñaama kaɓe janfi ɗo yimɓe maɓɓe ɓen ɓe jam photo Doumbouya ɗon ɓe jam photo mo kanko tigi par ce que kanko a namde conscience ko jogiti kon haqqille ɗe o jogitiɗe needi ndi o jonnandi o wawata janfade leñol makko ngol kala janfiɗo leñol mum kala janfiɗo suudu mum kala janfiɗo iwdi mum kala janfiɗo musidal mum on hina banu adama sew banu adama ko wiyete kon banu adama ko wiyete kon marɗo dimanka andi ko faala anduɗo diina islam janguɗo wata janfade musidal mum sew haadana la itini makko donc ɓen ɗon ɓe wawi so ɓe resige ɓe ñamiti ɗum ko ɗum mari ko ɗum naɓe